Hopeson Adorye say Adorye bra e was say on national television obunku tudwe no catcher ex-president Mahama say boni bi odia ni bia no opane chew. One day on television I will kneel down and say, Mahama, I am sorry. Are you serious? I will say it. You kneel down? Oh yeah. And tell live on President Mahama? Yes. Say you are sorry. And someone make kafan no so I angel. Ah, are you serious? Oh, me na me gajo. Okopiem Wakra FM na yebisa no se ye nyina enim se onka MPP hu biem wakojoin Alanchamaten a eno ne afafanto party. Ever since wakojoin ne ye no. I say trust ni ade bebre ni nyina sign no kra na oka enti na ochiremu a o say se aban esesa anhwa obeti kuo bi a ebe mi achichi nkofo iku a ye be chichi criminals our more current government because ohwe galamsey no osi East Legon kra de enya asem keto aban nsase ankofo ofa osi se de nkofo esibi fom ejapade our current government mu no enya asem keto Hopeson Adorye ena e kasa ansem we nyina obo abro kopie mu Accra FM na one presenter oti adwam edi nkomo na okansem bebre ibajo so be kaya say wa broni issue papa we na chese onye nipa na wo ka MPP asem a na obema wo aka edrumre bi kura so be kaya papa we ene I think say aboa papo efa flight eko US say omo ko hwehwe Twini Jonas sanse ensimhunu ni atemdidi a odidi aban no omhu ne say enye nianso to omo be kono ma ko kire ni nyansa ampa omo ko piem ema Ghana fo bebre na be kasa say enti Ghana sika de amudi yeni so obi tini ba bi na o kasa na watimi afa flight say ye ko na yakwa akohwehwe na akohwehwe no bra US de enti say Ghana uchi obi a na wo de ne ba also prove your point de enti na wo sa wo hia no de enti na wo de ne ko eno ne ensama na Ghana fo bebre na kan na say the American let me take you back to ebra ebeto edwa ababa wa bi ba bonten say friend say wa broni ba bonten say one president Nanado omo wonkita hodie a chese Nanado ko ayi kura o de ne ko ne ade na sister ne claimi Hopeson Adorye ba bonten be ka say sansam na sister ye kan nyina no eye hurudo hwiada asem a enokure bi anim mo bi amfa ne serious na ababa wa ne sa ba bonten say edrumre bi kura no yesoma tax e ma ye ba no so ma ne phone ne ade nyina na ye je e mo si Hopeson mu bi Hopeson ba be different day president said the girl ne kan nyina na enye no kure na ono na akọwe na kokutire na esoso no adaye nti Hopeson ye nipa bi a chese unnim no e wo MPP mu a onyai e ma onwu party ne anim ase nti ene nsem o kan bebre na ebusa se e ba ne sen e de be na kwate bayra home ma ama na mo akase ne de Hopeson Adorye nyese bia wo jai party ne nko na emum all sign the party no enema bia e koso a na ewum e de ba abonten presenter ne buza ne se na unim se wo ka ho na modi Ghana abro no buza ne se no se mo na modi na na adobre no se ai me gidi me nka se da bi na emum ye de ne ba ya enye no enene matwe me ho a me de agina enchen presenter no call so buza ne se wo se wo ye sure se ebedrum rebu bebu nkotudwa apa ex-president Mahama Jonas maye Mahama bone ensema ye kafa ne ho ne anim so ye bonsam but no knowing says na Mahama ye angel also compare Mahama to Nanado or say Nanado chese Mahama angel na ode Nanado e compare Mahama baby a enye yi sanse corruption wo hoi adokro ne se lokobo a o council a o makwan e mayenka ti sabra me no kasa ide eye Hopeson Adorye sabra me no kasa yi waba abonten a ono nso ekọ radio interviews one by one a ono nso expose ono ankasa ne party MPP fo echirimu kire se enema bi wo a ekọ so a enye no ono de ontena se na presenter ne busa no se eya un receive threats bi a and also threats ne de eba na sawo ye bema nko abra osimiti wei wona so te se hwan se nipa duba wo so attack wo ye den a omo bekun ana ombebo
na emum se baako pe no yi nanim na oba dia mimi Hopeson metimi afeesi no eno nti ensema Hopeson Adorye nso edi tu dwa no se trust ne de eba na de oso ye bema no ono nko amra oba me nkobo pa onko abra ne sim se Hopeson unti na me baae na ne memfa ensi ani na yenhwe baabia tumi ana yenkyere ye me masami ne umie no memo ahwe video no me pese okọ na akọ video no wa abra Hopeson one Accra FM presenter ne transia na omotwetwe nko mo video no ni emra sesi a ono so bebo mumu bi because mo na mo penti Akufo-Addo me toye mo na mo dress Akufo-Addo me toye mo na mo ka kire say oku corruption mo na mo ka kire say oye incorruptible ana metie owura Hopeson Adorye na menya agidi say Hopeson bu ne ho ne senti no meba koto Akufo-Addo ana ato Akufo-Addo ne ye wo saa enwetwede mu ye beble mu aja na me ka say eto da nipa oye ade na ho sa ade a oye ye no o aim no is not a year e sa okasa me mfrem pipi mu na me ka say o yes obi a won share follow me bibi kona se nko ya me bo margin straight yani ade maybe I me catch omo say omo na nyame ase say me niska to Canada Japan level omo be dwane afri krom ha say kura so on ade no but ni nyina mu no ne ebe ye bia na ebe timaye so me na ka we mo sa ga omachi matum de dada hokura na kame ba omo yo omo galam say manye bi wada dubious operations manye bi nothing ye fomun sa say men ka ho bibia di ho no mo abi wo mu bi be say Islegon kra nkwa kra no wow nkrofo e be chi omo ogu mu ho no Islegon sa say omo aban mu wo de nya botre but they also saying say hey, if indeed say some year galam say I don't know about defend some year galam one day on television I will kneel down and say Mahama I am sorry. Are you serious? I will say it. You kneel down? Oh yeah. And tell live on President Mahama? Yes. Say you are sorry. And someone make kafa no so I angel. Are you serious? Oh me na me gajro. Quote me in the Hopeson Adorye na ka say na. Me say quote me anywhere. Say one day Mahama was an angel. One day you sit on national television. Yeah. And kneel down. And say Mahama. And tell Mahama say I'm sorry. I'm sorry. E dey no wo ye no a o pa che. In some way kafa no hu. Mahama ye kromfo, Mahama wi we ni ne ka. Hey. Sada Mahama angel. No I angel. I am telling you. Wow. I am telling you. Mahama. Oh, yes, Papa no kwa. As compared to today. Yes, I understand the rationale. Dabi. Hey, too much. Yabeka yajene. Obia ni ho also sing obia. Mami misao, do you receive certain threats? Send ya come wajene. Me threat. Me brebia na me ka say obia oye hufo. Ana beka say makosi say ni pattern monko tungu nipa asumesi so. Obia ni ho awoso ye bema kokosi baby say ni pattern ababetu agu so a obetima boten ni nyina. That's right. But say o pese wo kire say o ye bema no wa face ni pa no face to face. No abono na woko. Ade bi na me hwehwe from mo obi antimi mai. And I work two very important things. Number one, say aban sisa obe form jail them jail them advocacy group. Jail them. And I was say one day, and I can't wait for that day. Hopeson Adorye say on national TV obebun kutoje no akase Mahama I'm sorry. I don't know. I'm waiting for that day. Anyways, between September November you mean it? I thought you mean it. That. You do that. I'll do that. Now why September? Me say between September November e mo baby. Oh wow. It's here in Toronto. Say between September November. Hopeson Adorye say obebun kutoje pa Mahama makasa. Ojaje. And Hopeson me dey money pa o. Me dey say me dey me. O kan won't me. E dey na me ka. Na nyam na mo penti Akufo-Addo mai. Ana me wo hin. Say I will say onye. Dey engine na mini ho. So say omwa. Me say dey engine na mini ho. Yenti a wo dey chi no so wo. Papa say nga beti ho. Ana me bo. Papa nga beti ho. Ejande enye eyisa me madwene na me ka no. Me say ne me mahuni. You see, what can you say ya? Na kwala biti baby. Oh, Hope say is bitter. Na me a bitter na be ka kire me.
why me ankasa no me ameti ho no me nim say yes I am bitter share your cousin be say number no so fidie number no na hwe ana me bwa eti se buko so fidie na ba ko fa wachi kokoyi na no kokoyi a wonya na wo fa ba monity mu eti we mu no omoti wo no omuni mu hwe no ana ya no omo chocho sa de no what you here me in my public life my child 20 good years. Oh, wait, church any. And I'm free classroom January 2009. Okay. I'm not your motive to almost no money is called Magazine, no money saying. 1992, year to Abba, me soldier for Tata, many other day. Come, maybe Anamica. Go, there, you can verify. Come down so I can temperate be primary. I was the presiding officer there. Okay. Oh, pega yi ebani astofo no make kasa na sutredi. What you say? I was there. Wow. Working for MPP that time a general secretary no 10 years. Oh, me na make a job. Hopeson Adorye no. Ebusia aye nsem bebre. Ono ana ato nanum tu awakasa we de nyame. Ono ana aresa bibia e de agu wo. Na said the okai no say between September November mu obeba bonte no abepa ex president Mahama acho obebu nkotodwe aka acho nse boni bi ode ayi ne bia no onfa nche no you pay money transfer na American for the amount o abrotre Canada US o send this card abagana you pay app no na wo so download we a bomodi anso be use me promo code DJKA eno na wo send this card na wo de bagana ye nto capre de wo send dia brand no so no ubenya $5 de account sika wo kwa you pay amansan bo afọ come for channel no fama afoforo DJK Nyansa po TV fama afoforo na catch mo say if you na ekro de obehwe channel bi a DJK Nyansa po TV ene wo se wo hwe me da se makraw bye bye.